June 4th ejibi ni Ghana man bi fe hiya pa noda mini niba ye June 4 fe mi ni amaba nya blema saneko 1979 no mi Ghana man mo fe ye soldier fue shishi minchon ake military rule Lieutenant General Ekufu no mi elenji soldier nyo nupa ni eku oma fe no alo le yoma fe no ni ti Ghana man mo fe e soldier fue ni ekame yoma fe no Achame Supreme Military Council Niji SMC nakambia mie mambi fe nwiake beni SMC bi ke ma yale amesumo ameminsha ame nakambia mie lenwe nesi fue ete strike soja fue pi humiefu ake shikani sana ake ha ame ameneshe ameshikano ke akweni bi ni ya no soja fue kume ni opapa na echo ehie ni ji Jerry John Rawlings ji money hia me hie amefia me yake ameba ji neke SMC na ke shije koni amamba kwa maano eja ke beni SMC ke ma yale amemi nche ame koni amamba kwa maano shina pesa ne ni yo minji na kan be ami SMC ne nche amefia me jomo akeshi ameba ni mambi bia ne amenencha me fo shiki koni amenencha meje amemanye hie lo ewo mambi fe efe klalo ake amefa me ba fo oshiki kona mekeji amemanye hie lo Shimbia mi no niji 15th May 1979 soja fue kome hufia me yake amebaji MSMC ne na mechefo shin amecho yaba ni soja nyo onupako ni achole Major Abubakari Suleiman enojoba ni amemomo neke soja fue de fe ni JD Rawlings fita amehi na ka mefen ya wo prison ni amomo mefen kete ya wo prison ne mo fia mole yake to enjole eba shi be na ye mi anwe ni ji 4th June 1979 soja fu ekome fia mehi ito ake be ameba ya prison ne ni ame ajeje soja fu na momo ame ke ya wo prison ye ni obapa JJ Rawlings fita here egwa amete prison ne na mete ame aje soja fu ye ni obapa JJ Rawlings fita here ko bile gbeke mi yen atula twinwa ni soja fu pi boy bile no soja fu ete GBC na mete amea now say ake SMC government amecho amechefo bile shwane mi no soja fu nyo onupako ni yo SMC mi na chole Major General Odate Warrington efe ya akeshin ibadumoshi koni enno ni ke hi power ke ha SMC government eko shin echo ya ba ni soja fu efe kome na agbeleye ni ma police station ni soja fu he power keje SMC ede amewa me yake Armed Forces Regulation Council amefia me yake shukun amentawo ni amekwa maano shin ka mekwa be ni ma fe fe amefia me joma ke shin ameke iwale ni ji government alo power ba ha onupako na chole Dr. Hilali Mam nile kan People's National Party niji PMP na shi amefia me yake ameba sa ni bi na mefefe ni bi ko me ni ka megbe na meke wale fe ya ha PMP party ye 26 June na mi Rawlings ke soja fue te SMC ni ame amumu soja fue onupa ni yomi na me bia mefe ni soja fue onupa ekotomo General Lieutenant Ekufu ke Lieutenant Kutu Echampo amegbe amefe ke me konklu ni amebanya ameshetumo 300 ni amena ake meneme corruption gbe amemomo na kan mefe na megbe mefe ni amegbe na 24th September na meke power ya ha Dr. Hilali Mam gbemegbe ke tunke ni bi ni atula handi na kan bi ni ji June 4 fe eba fe Ghana bi ni afon kayo wa me pi yu ake da kan bile soja fuye bon modern me ko ma yu ake soja fuye bon modern wa mini nji bon odwomo o fa ne ka no ye pano ni o share wo video no like ko no so comment be na fe ko ni wona ake shin wo fe won kase ni ojuba ngbe nji ni Awuley Lartey ne radon